Kasikuqene ngamadolo sicelene kubaba uSomandla uNkulunkulu ukuthi angenele ngoba lokhu sokungaphezulu kwamandla ethu. COVID-19. Maripindirai kipewa ruoko rwenyu pamusoro pechirwere cheCoronavirus. Mwari ndimi chete simbi yeutano hwedu. Hapana chinopikisa kana muchinge matonga. Regai timbonai ungave une mazingari arapamba saipo tetsa utemo sachengetedza utano unokuwara nekorona. Ungave uri murombo arapamba chwege maski sachengetedza utano unokuwara neCovid. Yebo, izandla kazigezwe njalo nje. Gqokani ama-masks ebusweni ukuze livikele lumkhuhlane ngoba okubuhlungu ngawo ukuthi akwaziwa olawo. Kungaba isithandwa sakho, kube ngumama wakho, ubaba wakho, ugogo wakho, umntanakho. Gqokani ama-masks sonke isikhathi. Izandla zigezwe ngesepa emanzini athelelwanayo. Bantu bakithi ngiyalicebisa. Baba uyayiwo baba bidirai marikandi memonono baba uyayiwo iyo COVID-19 marikandi yapite mwana wayari babo anadawo upinu amane amabari babo amadarisa uso wengu kimika makatisika baba bidirai wote.
tose tinoparara mukasapindira imini tose tinoparara. Vana vechikoro havachadzidza kana vafundisi havachashumira wakatumwa naniko. Asia wakaparadza, Europe wakaparadza, America wakaparadza, Africa wakatumwa nani. Tambanudzai ruoko rwenyu rwerudyi, tatemawoyewo tinzwirei ngoni, tatemawoyewo tinzwirei unyasha. We give our praise and our prayer to the Almighty, as He said, there is a time for everything, a time to cry, a time to laugh, a time to come together, for everything, a time.